Ndabasuje cyane bakunzi ba Meya Boss TV. Uyu mwanya nanone tuje kubagezaho amakuru agezweho muri politike cyane cyane avugwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ntambara ishyamiranyije Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'imitwe bifatanyije ndetse na M23 cyangwa se AFC. Uyu munsi rero tuje kubabwira ku bimwe mu byemezo bishobora gufatirwa u Rwanda nk'ibihano, usibye ko noneho byahinduye isura uko byavugwaga mu minsi yashize. Byavuga ko ubumwe bw'Uburayi bushaka gufatira u Rwanda ibihano muri rusange nk'igihugu, ariko uyu munsi bikaba byahindutse. Bivuga ko ari abantu 9 bashobora gufatirwa ibihano, nubwo aba bantu batigeze bagaragara cyase ngo berekane amazina yabo, byahishwe mbere yuko bitangazwa. Bivuga ko hari inama igomba kumanza kuba ikicara ikabyemeza, ako biravuga ko abantu 9 ku giti cyabo bagomba gufatirwa ibihano na Union Européenne, ndetse bakaba bahari ibintu bimwe na bimwe by'ibikoresho by'ingenzi cyangwa se indi nkunga yagenerwa u Rwanda bishobora guhagarara bitewe nuko u Rwanda rushinjwa kuba rwarajyanye ingabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugira ngo zifashe M23 bibashe gutsinda FARDC ndetse no kwigarura ibice bigiye bitandukanye byo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, tuvuga nka Goma ndetse na Bukavu. Biriya bice bigiye bikomakomeye n'ibindi bito bito M23 yagiye ifata mu ntambara ihanganyemo na FARDC n'indi mitwe byari bifatanyije nka FDLR, Wazalendo ndetse n'ingabo za SADC, tutibagiwe n'iz'u Burundi byagiye bihangana n'izi ngabo za M23, ariko bikarangira n'ubundi M23 ibatsinze ikegukana bino bice bigiye bitandukanye byo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko mu burasirazuba bw'iki gihugu. Kandi bibaye nyuma yuko mu cyumweru bishize bahamagaje ambasaderi w'u Rwanda kugira ngo ajye gusobanura neza ibijyanye n'ingabo z'u Rwanda ziri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko ibingibi u Rwanda rutahwemye guhakana no kuvuga ko ntaho bihuriye n'u Rwanda, ari ikibazo cya Kongo n'abakongomani ubwabo barwanira gushaka kwishyira ukizana ndetse no gushaka aho kuba, kubera ko ubona ko bahangayikishwa no kuba badafite aho baba kandi bari bahafite, badafite baba mu ishyanga kandi bakabaye baba mu gihugu cyabo cy'amavuko, nyamara igihugu cyabo kikabatererana kikabihakana kikavuga ko atari abakongomani ahubwo ari abandi bantu. Ugasanga ntago bahabwa agaciro bakwiye nk'abanyakongomani, ahubwo ariyo mpamvu bafashe intwaro bakavuga bati reka duharanire uburenganzira bwacu natwe dushake aho kuba. U Rwanda rero baruhuza no kuba rwarajyanye ingabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zikajya gufasha M23, ariko u Rwanda rukabihakana ruvuga ko ibyo ntaho ruhuriye nabyo. Reka dukomereze kandi ku nkuru ijyanye n'ikiganiro umugaba w'ingabo za M23 na AFC yagiranye ni General Sultan Makenga yagiranye n'umunyamakuru Aled Text. Uyu munyamakuru wabaye senateri mu gihugu cy'Ububiligi mu mwaka wa 1995 kugeza 2011, bakaba bagiranye ikiganiro kirambuye nyuma y'icyo yari yasohoye mu gihe cyashize avuga ku bijyanye n'intambara barimo barwana. Yamubajije ati musaba ko MONUSCO yava muri Kongo. Reka amakuru yacu tuyakomereze ku kiganiro cyihariye umugaba w'ingabo za M23 General Sultan Makenga yagiranye n'umunyamakuru Aled Text, baganira ku bijyanye n'intambara iri kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ihanganishije uyu mutwe wa M23 ndetse n'ingabo za FARDC. Uyu munyamakuru akaba yarabaye senateri mu mwaka wa 1995 kugeza muri 2011, akaba yarabaye n'umuganga ndetse muri babaganga batagira umupaka bakorera ahantu henshi hatandukanye bitewe n'ahakenewe ubutabazi. Sultan Makenga rero uravuga uti yatangaje iki cyangwa yavuze iki? Makenga yavuze ko batagamije kwirukana MONUSCO, nubwo yagiye yivanga mu bintu bitayireba ahubwo igahindura inshingano yari ishinzwe kuba yakora zo kugarura amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko ugasanga iri kugabanayo ibitero
ibitero kuri M23. Sultan Makenga yavuze ko ibyo ngibyo ntacyo bibabwiye, batagamije kwihorera ndetse batagamije kugira undi bakandamiza wese, icyo bagamije ari ukwishakira aho kwibera n'amahoro muri rusange no guharanira uburenganzira bw'abakongomani muri rusange. Ibyo byose rero byabaye ibyo MONUSCO yakoze bidahuye n'inshingano zayo, ibyo ntacyo bibabwiye ndetse nta nubwo bagamije kwihorera, ahubwo icyo bagamije no gushaka aho kuba. Ibyo ngibyo byari biturutse ku kuba umunyamakuru yaramubajije niba basaba ko MONUSCO yava muri Kongo. Sultan Makenga akavuga ko ibyo atari byo bagambiriye. Uyu munyamakuru yabajije Sultan Makenga ko bamusaba cyangwa se basaba M23 ko bafungura ikibuga cy'indege cya Goma kugira ngo hajye hagira bimwe mu bikoresho cyangwa mu bufasha n'ubutabazi bishobora kunyuzwa muri kuri iki kibuga cy'indege, ariko uyu Sultan Makenga avuga ko batanze gufungura ikibuga cy'indege cya Goma, ahubwo ari uko iki kibuga cy'indege cyangijwe n'ingabo za FARDC n'indi mitwe byari bafatanyije, bakaba bivuga ko indege idashobora kuhagwa ngo cyangwa se ngo ahagurukire bikunde, kandi bakaba bikeka ko hari ibisasu amabombe yatezweyo, bivuga ko ashobora kuba yahaturikira bikaba yateza ibindi bibazo, kubera ko hari ibimodoka bitandukanye bihatezwe kandi bishobora kuvuga ko hari ibisasu bishobora kuba bitezemo. Ibyo bisasu byose akaba ari byo bafitiye impungenge yuko bishobora guteza impanuka cyangwa se bikaba byateza ibindi bintu bitari byiza mu gihe cyose icyo kibuga cyaba gifunguwe hagatangira gukoreshwaho urujya n'uruza ndetse n'indege zihagwa, ugasanga byateza ibibazo, ubuzima bw'abantu bukaba bwahatakarira. Yabajijwe kandi niba koko Kisekedi afite umugambi wo kuba yatera u Rwanda. Uyu nguyu General Sultan Makenga avuga ko ari byo koko, uyu Kisekedi afite umugambi wo kuba yatera u Rwanda, kandi yagiye anabyigamba kenshi, akabivuga kenshi nubwo bitoroshye. U Rwanda ari igihugu cyihagazeho, anavuga nimba FDLR ifite ikibazo igiteye ikibazo, nuko avuga ko ari byo FDLR iteye ikibazo kubera ko ariyo igira uruhare runini cyane mu kuba abaturage bakwicwa cyangwa se mu guhungabanya umutekano w'igihugu n'uw'abaturage, by'umwihariko abasivili bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane muri aka gace k'uburasirazuba. FDLR ivuga ko mu minsi yashize iherutse no kwica abasivili 40, bivuga ko itateshutse ku nshingano yiyemeje zo kwica no guhohotera abaturage, cyane cyane abangaba b'abasivili baba badafite n'icyo barwana nacyo cyo kuri abo nyine babibereye aho ngaho babirebera aho ngaho. Ariko bitewe nuko M23 bitewe nuko FDLR ibiri kugerageza gusahura no gushaka indonke muri iki gihugu, ugasanga irimo irica aba bantu nk'uko yavuye mu Rwanda n'ubundi ikoze ayo mabara yo kwica abantu b'inzirakarengane muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Iyi FDLR rero bavuga ko n'ubundi yashinze imizi kubera ko iri buri hamwe, yaba mu ngabo za FARDC usanga irimo kugeza no kubarinda umukuru w'igihugu. Aho hose FDLR yashinze ayo imizi ifite y'abantu, ariko akavuga ko uko yabikomeye kose idashobora kubatsinda ngo ibe yagira aho ifata cyangwa se ibe yakwambuka ngo ijye gutera u Rwanda. Sultan Makenga yavuze ko ikigamijwe atari ukujya gucukura amabuye y'agaciro cyangwa kwegukana ibirombe by'amabuye y'agaciro, ahubwo icyo bagamije ari ukwishakiraho kwibera. Abasanzwe bacukura amabuye y'agaciro n'ubundi bazayacukura kubera ko n'ubundi ari ibintu bikorwa mu buryo bwa koperative, hakaba hari abashinzwe kubigenzura n'abashinzwe kubyitaho. Ibyo ngibyo M23 rero akaba atari byo igamije ngo wenda yaba igiye kwegukana ibyo birombe no kugira ngo ikuremo abari barimo igende icukure nayo ikore nkaho ari byo yari igamije kuba yageraho. Yavuze ko rero ibyo atari byo gusa, nko mu bice bimwe na bimwe bagiye bafata, avuga ko hari imisoro imwe n'imwe bagenda baka ku bicuruzwa runaka ikagenda nyine ifasha mu bimwe mu bikorwa byo guteza imbere bino bice byagiye bifatwa, nk'uko FARDC cyangwa se leta ya Kinshasa n'ubundi bagendaga babikora basoresha abantu
batandukanye nyine ku bicuruzwa bimwe na bimwe bagendaga bacuruza. Avuga ko rero ibyo ngibyo atari byo bagamije, kandi yongera kugaruka ku kuba amabanki yo muri ibi bice bimwe na bimwe cyane cyane nka Goma bagiye bafata usanga agifunze. Akavuga ko Kisekedi yahannye abaturage be kubera ko amafaranga ari mu mabanki atari aya Kisekedi ahubwo ari ay'abaturage. Bivuga ko rero Kisekedi yihaniye abaturage ndetse ugasanga ko yababangamiye mu mibereho n'imikorere yabo kubera ko yafungiranye amafaranga yabo, kandi aya mafaranga ariyo abafasha kubaho mu buzima bwa buri munsi. General Sultan Makenga avuga ko ibihano bigenda bifatirwa u Rwanda ndetse na M23 muri rusange ari ukubogama kubera ko hari ibitagenda neza ndetse hari n'abantu bicwa ariko bakavyirengagiza ntibirwe bafata ibihano, ahubwo ugasanga bifatira babandi baharanira inyungu z'abaturage muri rusange no kugira ngo babeho kwishyira ukizana. General Sultan Makenga abajijwe niba M23 cyangwa se AFC irimo amoko menshi atandukanye, yavuze ko ibyo rwose ari byo ari ukuri, harimo amoko atandukanye kubera ko n'abayobozi bayiyoboye nabo ubwabo bava mu moko atandukanye. Ibyo ngibyo rero byerekana ko M23 itarwana ku bw'amoko cyangwa ikindi kintu runaka kiganisha ku ivangura, ahubwo yo ikigamije ari ugushaka kubaho kwabo ndetse no kugira ngo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibeho mu mahoro ndetse iyoborwe neza n'abayobozi bakwiye kandi bafite icyo bashaka kugezaho igihugu n'abaturage muri rusange. Andi makuru turababwira ko EAC na SADC bateganya inama y'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga ndetse mu kuganira ku kibazo cy'umutekano mukeya uri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nk'uko mu minsi yashize bari bicaye bakaganira, n'ubu ngubu bateganya kwicara bakongera bakabiganiraho, hakagira imyanzuro imwe n'imwe ifatwa kugira ngo umutekano wongera ugaruke muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi ngibi biravugwa nyuma y'uko hari gupendinga cyangwa se ibiganiro bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ubuyobozi bwayo ndetse no bwa M23 bashobora kwicara bakaganira ku mutekano ugomba kugaruka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse hakagira imyanzuro imwe n'imwe ifata kugira ngo habeho amahoro no kugira ngo hagerwe ku mahoro yagiye aharanirwa kuva kera, yaba mu biganiro bigiye bitandukanye, haba iby'i Rwanda ndetse n'ibyo SADC ndetse na EAC, kugira ngo reko amahoro yagaruka. Turabashimiye abakunzi ba Boss TV, kora subscribe tujye tubana mu bihe bigiye bitandukanye.